mzazi bale bale go ka sa nna le nako ya go ka bolela ngwana rona ka tsamela ka kwa bale bale le go ka mzazi sa nna le sebaka sa go ka bolela ngwana rona Sisi kadi susui kota sekali sume, baik tu kena orang berkata mereka kono tahu dalam mana masa sebenarnya seperti itu. Lagi kupe kau menyala dalam peribah, baik pakai itu kalau tumba saat itu kamu tuh sejahan itu, toba cuana, senulung ipan, seba cuma reko. Kumo molebedi kato kami ba chana nono fo sope la lone sanayana legelile lupa ba ipata ni haba ni rasan seri bujaya kota di kota Bolayala manaro
Lalu pada lokorokan ini semua atau oleh mengaruna pada seruan ini sebentar ini disebutkan tetapi harus kita berkorban tuh berkorban soalnya selalu pagi berkorban repot kumu ini kalau kamu soalnya lalu fasope lalu pagi jadi lalu pagi Panglima lalu saya kabar ini saya jangan 3 minutes ritual. Baik kalau program terjadi, saya terlalu 3 minutes. Kalau memang Arka sudah jadi now, lalu ada korban bisa dijual
Vale bana moro ka se ka motsotso re re tsala ha ona le tshelo tsa go takala ka tsamaya ka kwano se ka motsotso re re tsala vale mande ke le tsa go tsamaya le ngwana rona ka tsamaya ka kwano Mama ini kita bisa mulai kita berbagi dengan kwanu. Sahur ya Rona. Ulah mana yang dari ini. Mama yang ada papa sama kwanu. Kutoka sana sebelum dipanu. Kemudian ada sana. Dulu pasal pela sebelum dipanu. Ini dipanu. Kupanu sana dengan kwanu. Kini dikupe aritu Ucaran kuara pelo muntu. Lebitso la ntate le la mora le la moya o kgaramelang Jehova ya matla otlhe modimo ke a rapela ra montsha mo ntlong ya gago Jehova ntate modimo re mmaya mo patlelong Jehova Kriste lefatshe le go bua ka ene Jehova ntate ya matla otlhe morena re dumelle Kriste go fella maqeba a rona Jehova ntate modimo
re a rapela Jehova re kopa kgomotso Modimo dipelo tsa rona di amogetse re bone re dumetse Jehova ya matla otlhe Modimo ke a rapela Jehova tsena mona mengwe le nngwe mo ya o boitshepo mo ya o galalelang a o tseye taolo lebitso ke la ntate le la mora le la moya o galalela amen ra di sedila ka posta tsena ya ka di
rapele re boloke nako. Lebitso ke la ntate le la mora le la moya o galalelang Jehova ya matla ohle morena wa rona Modimo. Ke tsena dibui kaofela ba itukisitse Jehova ya matla ohle. Ke yona ngwana wa borona re neile pontsheng Jehova ya mosa Modimo wa rona. Mosong wa letsatsi Jehova ya matla ohle Modimo. Lokisa tsotlhe tsa tshebetso ya moso Modimo. Dula le rona Jehova ya matla ohle. Re a rapela lebitso ke la ntate le la mora le la moya o galalela. Amen. Ke a leboga moruti ba gaetsho dumelang ke bidwa re morupisi go tswa go Tonota ke tabe ke tsamaisa tiro e ke na le re Dikatso mo Dipane mme ebile ke kopile assistant ya me Katlego mo Dipane gore re thusana go tsamaisa tiro ka re Dikatso o dira tse dingwe ka botsadi jaaka go le ka tswale le moga gore go Sondag kana rothe re itse gore go Sondag re ta kopa ba ba ta ba bua gore ba tsholetsa maoto kana ba khutshwagatse malaetsa mme ona le se ba ba ta go thamalela teng ka jalo gore re leka go boloka nako ga re simololang teng ga ke tebe ke neela choir ya St. John gore ke re simolotse tiro re be re tsena mo dibuing ka botshelo jwa moso.
Ke a leboga Phutego. Botsadi tiro ya rona ya simologa kana e setse e simolotse ka jalo re ya ko dibeng ka botshelo jwa moswi mme re simolola ka baoki
ke tla le kopa gore le ba gongwe le tshwereng di-program kana go le MC ya go ithelela le dipaakanyo jaanong go raya gore le re etse nna kwana ka gore e ke e tshwereng ke yone te beng e bua se se diragalang gompieno re be re kope le Puna a tsamaele ka kwano mme ha ke simolola ka baoki ke kopa Naletsegang ba tshwana a tsamaele ka kwano tlotlo ba tshwana le ene a ba ipaakantse go ka molatela Puna ene o kopiwa gore a tsamaele ka kwano ke belela a na le molaetsa mongwe a tshwantseng kana tirong a tshwantseng a ka e dira ka kwano Naletsegang sebaka ke sa gago ka re lo podise o le mooki ga a isa go roge ke tla kopa Tlotlo ba tshwana gore a tsamaele ka kwana re lekong go boloka nako ba gaetsho Tlotlo ga ke itse gore ba ha kae ba neng go kwadile gore ba tla dira Tlotlo ba tshwana nna nka bua ka bokgutshwane ke re ko ke Fiona Oloratlo ba tshwana ka lebaka ke ne ke nna le ene le ngwana ga go monyenyane Fiona o le se ka lebaka ke ne ke lala le ene go se pateleng ke kgona go mo woka Fiona ne le mme ona a sokola thata ka bolwetse ba gagwe ke a go leboga Tlogolo o le kodisitse ga Naletsegang a ise a bona le ga ke itse gore a audio ya ga bokang e ready Puna gore re beetse tepediso ya gago ena ba botsadi bo DJ ta leta go soboka ka ditiragalo tsa bolwetse jwa ga Fiona Fifi o simologatswe ke bolwetse ka ngwaga wa 2019 ga ke sa hose o ne a tla go nna ko phase 2 I still remember that day ampolela gore she is not well ka gore na itsholohetse be ke tsagela gore gore ke pregnancy go ta siama a nna ntse a tswelela helalo a supa se ikutlwe she later then gave birth to a handsome boy ya rasna go belega ngwana a nna tlhalosa gape ha ntse a se ikutlwe re akanyela gore go ra gore ke ditlamorago tsa pelegi mme a ntse a ya go ngakeng a itepodisa a bona ba bongaka bolwetse ba gagwe ba tswelela ba kekela mme go sena tharabololo go sena pelo o itseng tota gore e ka tswa e leng ba bongaka ba nna ba mohatse ka mosa mohase mme ile mo tsa mongwe ko morago mme mmago a kopa gore a diriwe scan
tota go batla go bona gore sente ke eng because o na nna complaina ka mala gore mala a botlhoko a nna complaina gore o na le pain ha re wa ja go botlhoko to an extent ya gore mere a re wa ja bagwa so ha re a sena go dira sekene ga lemoga gore gore a rona e di-ulcer yaanong di-ulcer tse mme di šetse di cause-itse ntho e ne se na le boladu jaanong ga be go kopiwa gore go raya gore ba bongaka ba advise gore go raya gore o tla tshwanela ke gore a ire a procedure ya teng ne le go ntsha bone boladu jo bo mo teng mme go ne ga nna yalo re ne ra se dikega a ya go ntshiwa bone boladu bo ga iro yona that procedure mme morago ga sebaka re sa bolo go sokola go itse gore bothata ya ka tswa ileng procedure e dirile 2-3 months back ya ra sena go dira procedure a gabana fifi gore o nna botoka mme ne e tla kgwa mme go ga teng go sa tshwane le before a dira procedure a nna botoka a hela thata 2 weeks back before ke ta kwano ke ne ka go go ene ka go molaela ke mo it was on a Saturday ke mmolela gore ke tshwanetse ke tsamaye ke ta kwano mme ke batla go tsamaya ka Tuesday mme go mmoleleng ga me ke ne ke mmolela gore ke bona le botoka hela thata mme ebile ne ke akanya gore ke tsamaye so ke batla go reka ticket o sena go ntha gore you can go kana nya ema pele mme le motho o pele mo go nna she would tell me gore nya mme go pele mma la le nna ka moswanya mme go pele mma re ta ko ne re gona tsa di kganyela yalo so nya mme ba mpela gore nya mme ke botoka hela thata ebile ke ikutlwa ke so much better than the other days, the other years, the other months. So ke botoka o ka tsamaya mme ke motsara are you sure about I'm very very sick le ne ke mo leba ke bona gore nya mme nka motogela o tla sala le ba bangwe ba ba leng teng mo lapeng ba ba neng ba ntse ba re thusa ke ne ka tsamaya ke rile ke rekile tekete ke na le ene Tuesday ke ne ka emelela ke malala hela sentle gore nya mme mma ke a tsamaya she was so happy morago ga malatsinyana re ntse re bua she was okay morago ga malatsinyana after weekend go hae ke le nne le motho ke mo letsa mme re tse ha ke tsoga ke a mo letsa nna morago ya re calling ha e le ke letsa the brother ke mora ke re kana ke le ka go letsa your sister o guy amantara o ha spatela ona le bo malome Max o ka mo tshwara mo go malome Max ke sa mogala ke letsa malome Max o ka bua le Fiona malome Max a bantare Fiona go spatela nna le malapeng ke motho go se le moruti le selebo ke the other brother ke ne ka tsana ke ka sa ke ipotsa gore malome Max a ke ka tlogela Fiona go spateleng gore ha le sengwe ka nthare ke motho go tsokola teng e seng go spateleng potsa dipotso gore o motho go tsoka spateleng a re emma the baby let me not worry moragonyana ke receive a call from my sister o motona mama re ko nthare magana ga Fiona re togetse a couldn't believe it ke letsa moruti kana go tona le moruti gone go spatela ke letsa moruti nthare majaka botule I couldn't believe it I still don't believe it ke ne ka bolela moruti gore se kenyang Fiona mo se kenyang yala thata because ke motho e leng gore ha robetse ha tsoge o tlogela thata mo se kenyang gongwe go robetse just try to wake her up o ta tsoga moruti nthare ga ke ta tsoga amogela ne ka amogela gore Fiona ga ke ta tsoga
mme mo bogompienong ke batla go bua le my sister ke mo gomotse le Fiona's brother ke gomotse le botho ba ba leng teng mo ba kileng ba nna le seabe mo go Fiona mo botshelong ba ga Fiona. Ke rata go gomotsa nkgonne ke mo re Fiona re mookile nkgonne re mookile ga gona ga re seng re tsene teng re tsene sepatela re tsene sepatela re tsene ko Marina re tsene ko Block 9 clinic re tsene go Sedila ga gona ga rena re sa itsewe teng re tsene dikereke nka re Fiona ke ena re go retse gore re hele re tile Block 3 ko dine ra bona family e ne e ba le rona ba woka Fiona ba mo Sedile jaanong ke batla re kgomotse ka go itse gore Fiona o ikhuditse Fiona o na tsamaya a le mo bothoko ja ga Fiona ke ne ke bo bona ke mo lebile ke ne ke sa itse what she was going through inside mme ga ke mo lebile ke ne ke bona gore ngwana yo o mo bothokong joneng le nna ke sa kgone gore ke kgona gore ke bo mo thusa nako tse dingwe ke ne ke itekele modimo ke re ke mo sa nne le bothoko jo Fifi a leng mo go bone a resta a bit jaanong ke dumela gore modimo le Fiona ba ne ba nna le kunutu ba ne ba bua mme modimo o ne a kgona go lemoga gore Fifi o lapile Fifi o tlhoka go ikhutsa as painful as it is leso le sa tlwaelesega jaaka le sa tlwaelesega ke kgomotsa hela ka gore ke re Fiona o ikhuditse a moya wa Fiona re bale ka kagiso ke tsaya gore o hella gone go Ramaranyane botsadi re ke le gakolola gore le tlhokomele difounu gongwe le di beye mo maemong a ka sekeng a tshwenyenyana ka gore a ke re dirisa tse dingwe tse di ka kwano tsa Maranyane le tadi ga ngwe di lla dikgoreletsa mo teng ga ke itse gore a nametsegang o setse a le ready ne ke re gongwe ke le tlhalosetse ka mokolwane o na tswala ntha Tlotlo is the elder brother to Fifi ba tshotse ba le babedi ke ene Tlotlo le ene Fifi so ke ene na re le kodisana ntha ga nametsegang ga ke itse gore a se goroge ga isa goroge botsadi ke tabe ke tswelela lenaneo ke ya ga botsadi mme botsadi ke tla kopa gore go simolola Edward Jacobs ka na le dilo tata ga morago ya ne ke kopa gore Edward a tsamaela ka kwano ke tsa gore rena le go ipaakantse Yo buang hagi Edward Albert Jacobs, elder brother ha Godfrey Jacobs arago Fifi. La jalo Godfrey le rago Fifi. Fifi go disweke na ka ta sa ga kukwa. Pitala ina musadi ana budunga ga kana bo 12-13. Ke ngwana ha ga maela thoko Fifi ona le badimo mo phate na ke tirwa me ke modiro wa dikolo ne le ngwana ne ra ha ke dira sengwe ka ke keneka
ke le ka tshwako le ka batla re pama mo dimpetsa a ba tare le no batla go bona kene ke ba re boela ha morago ka gore boela ha morago ka gore o di ta go gola ga tsatsi nako ngwe re le ka go jarateng ya ga rakgadiago ke ka ke tsora mo Setswana ga ke mmago mogolo ke motona mo go rona gona go na le engine block jo bongwe ne ntse re bo cleana bona ke ga ka a palama engine block jo bongwe ka re ta robega a ba re a ka e ka robega ke batla go thusa go kuka tshipi ke tshipi bo ke ta go e kgona a ke tsona ga tinagalang a ba re lela ba go betsa tshipi a teng ka phata ebe ke siana ke mo isa go ke bolana go 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 isa hospitaleng go tala fifa na le makono mo phateng ke ka fifi ya bone mako ka teng tota le re sa sola gore la re ntse mo tshelong ja rona ka ha fifi a leng a na le motana ka teng le re sa sola go tota go teng fifi isia yaanong ka gore tota se modimo a se thodileng a gona monna ope yo ka se change-ang tsela e motswana o e tare tsela e nngwe hela ke gone go a go legodimo mme kana legodimo le rotlhe re eletsa go ate mme ga o batla go tsamaya o sa bone o sule o batla go tshwanela teng gore ga go e legodimo gore o tsamaye o didimetse o sa bone yaanong ka go ntseng ka teng tota ke ka bua sepe se se ntse ka fifi ka gore fifi se tsele ne le ngwana ke ya makenzalo ke a leboga Ryan Jacobs ke tabe ke neetse Naledi Ratswana Magoma Rurile apile pelo le fatse le lentle le la ki untla motoko ki seka miyoko hakinti ke kopa go bua ke ntse ha batho ya ka mangwana ga fitlha sa tswa go bua fitlha sa le sengwe ke boletse ka 2019 ha tswa mo lenyalong ka 2018 ya 2019 ha re ta lemoga gore Fifi o pregnant ona a tshwenyega yalo mme mo ga se ka ga tsaya lebaka thata a kgona go belega a na le di-complications tse ko pelegi ngwana a gore batswa ko ICU ga ke gore a badisa ICU ko baneng e ko yone for about 3 weeks Fifi sala nna le depression ene nako eo ya bolwetse ja gore a belega ngwana a sa tshola le dilo tse dingwe hela tse di mo diragalela mo botshelong ngwana ke ga ise ba tshele botshelo bo monate
e re Fifi ha sena go belega a tsena mo divorceng. Fifi ha isko a tshele botshelo bo monate. Mme hela se ke se itumelang ke gore ngwana ke yona ikantseng modimong. Despite dilo tse tsotlhe tse di neng di mo diragalela, Fifi na ikantse mo modimong. Fifi na dikaganyeditswe ke dilo tse dintsi mo botshelong. Maybe because she was a strong girl, she fought thata le gone. Bolwetse ba ga Fifi bo ne bo tsietse. Nako e bolwetse bo simologileng, ke ne ka re ga o bona Fifi o ka re e na tlhosa bogologolo lebaka le bogologolo. Ore ne ke re ha simologa ke bolwetse go ne gompieno. In an hour's time, ha ngwana o ka re bo sa le bo tšhene mpologile. Mme nako ya nnang botoka gape ga o tla mmona le go ke re ke ne ba ite banthe ba re o ne o re buela gore Fiona ga a tsoga. Mme ke o siame hela. So bolwetse ba gagwe ne bo tsietsa tota. Ke nagana ga ke tsamaya ke ya UK ka bua le ka ba bitsa le kgaitsadi ya ka nna le meeting le bone. Mme then Fifi o na ke tsa gore o godile. Because na sa tswa go go through other steps for Marina. Ke gapela le bo moruti ke ntse ke re ga ke sure gore mme tota Fifi o godile sentle bo moruti ba ntse ba re nyame Fiona gompieno re bona a siame. A tsamaya a o sena le dikare wa go direla bana botshelo. Ya re ke tsena kwa ka nna about a month ya Fifi a ntse a siame. Morago ga moo go nna go tšhena mpolo ga Fifi na nna ka go kgwa. Bothata ba ga Fifi ne go nna e le go kgwa. You can imagine gore ha e re every week o bo kgwa, how strange as it is. Ke ne setse ke ikopela mo dingakeng o setse o ka re le nna yaanong ke ngaka. Yane ke ba botsa ga le check-e diphilo kana ga motho a kgwa o straina diphilo. A ga le check-e senanne, a ga le check-e se, but luckily because some of the doctors ba ne ba mo thusa e masikane ke bontsha like ke tse sebaka se ke le leboga Dr. Mosweu le mosadi le Dr. Marape le mosadi ke a le leboga thata bontsha like ke lebogela ke mona ke nyalona ne ke leletsa bosigo le motshegare mme re sa mphelle pelo. La bogelo ke ne ka kopa Dr. Marape gore ke kopa mtirela ngwana sekele cause ke se ke sa itse yana gore bothata bo ga kae. Na go ka tswa go na le dilo tse dingwe tse di neng di tshwenya Fifi mo bolwetseng. Mme kgang ya go kgwa e tshwenya hela thata. Because ga gona motho o ka tshelang ka go kgwa. E be e re gore go kgwa mo go eme. E be e le ga tshetswe drip. Ha a sa tshelwa drip o nna weak gore a sa je, a sa e reset. Le go bone Fifi le a neng a nna le bua le gore mama nna ke lapeng. Ha sena Dr. Marape mo ira scanning a ba rona le sludge mo teng. The only solution for sludge is to go ra a ira surgery. Ha tsena go se dile ga instead ya gore ba dire yone surgery ba instead ba ira endoscopy. Yeah, ba dira endoscopy. Ha tswa kwa I called Dr. Marape Marakana. Instead, they did something else. Dr. Marape the only solution. He had a operation and Saturday Bansa Santo. So the only solution I had a cover otherwise one Lanza Paya. Mo peletsonyana bolwetse ba ga Fifi ba ntse ha tswa sedila a ba nna phayalo mme o ka rotana botoka ebile ke se ke tsa tshwetso ya gore ke tekwa ka nna ke bua le ba neng ba ntse ba re thusa bo moruti le mamoruti ba ntse ba re nyamisa Fifi o tla siama. Ke ha eta re ka la botlhano hitileng moruti a nteletsa my sister, my elder sister, my Tibo Tantelet. If you can manage the better as our little hack in a second on Fiona.
ngwana ga ba ntharo ta boela ko go nna mme ebile ba moseditse ko sepateleng a na sa tswa go tswa ko sepateleng gape ka ipotsa ka re a ka gore ba ile sepateleng ba mmositse ke le moseditse ko sepateleng a ba nkgatha short hela re ke ta boela ko go yena yaanong hela epilisi ke le o batsadi ke tsa gore ngwana go buile go le gontsi ke le Fifi ka thuso ya ke ntse ke patagane le kgaitsedi le Fiona le ngwana go Fiona re siana le dipatela ke a le leboga St. John Block 3 mama Seruna romela bomme ba kereke gore ba ye go bona gore ba sedi ba Fifi mme mama le ke a go leboga ga o le teng yaanong ka bokhutshwane jo bokalo tota Fifi o lekile bolwetse mo nakong ya gompieno hela tlo gore re Fiona o ikhuditse ebile letsatsi la bogelo ga a setse a ta go hela o la a laela kgaitsadi a re ipiletse mama Sero ke momoruti wa rona yana le ka bona hela gore Fiona ne le mme o dumetseng mo modimong yaanong ke re ka lekalo robala tsalanyana ya me bena wa ga mama. Amen. Re buka mareko go paletsana le ka fana ke talenela putego go le tele re disepo le tai charla ke kopile ke leteletse motsadi tshwantsho go apola jacket a re washa so le ska re patisa la re go go khurutse re itirelle tumela mutaka modimo le wano ke video bukamalo motsadi wa Fiona tsana ke Fiona go le tsoma mathoma ne ke nna le bona ba le bararo le bokgatse le ba babedi go le mo maharapeng le ngwana wa tsana la malapeng mme Fiona ka hantseng ka teng ka ke mo itseng ka teng ha re ke batla go bua nka bua the whole day Fiona ne le motho wa modimo na tshela mo modimo. I still remember gore nakwana simolola go tsena kereke ona tsena kereke ya spiritual and then le ra bua kereke she would not agree to stay behind na tsabana go thale mo amono kenya ga mma ga mo kenya ga mkuku ga go ga isa go tho go ithelela a ba tsena le mo kgato go tlo makgadi go spiritual a tswela le hela ntse jalo gore re ka nne modimo magele ka te go tanna ya Fiona ne le ngwane go romega le ngwane o smile na kwa nna ga go ne le ngwane o na ga motho mongwe le le rato ne le ka hantseng ka teng ne se go hela se ne se mo go yena o na le pelo khutshwane ga go ile gore o mo ka se kwa mokgalemela ka lentswe le go godimo kana go re reng no tshwanetse ra bua le ena go tsene mona le boi a put it that way I see ne le ngwana hela ile gore ba ga se ile gore nna kwana ne ke dibile go le go ntse mo go yena ile gore o tla re tsa fisa go la yo tsena mo kerekeng yena tsena mo go yona go mpiri ke sa iputse dipotso di pehela tsa gore a mo ta gore because ne ke itse bokgoni ja gago gore na kwana tsena sekolo a le mo kwana I never received any report from any teacher from any headmaster or anything kana motsadi mo le hela ntare kana ngwana go ke o dire jana kana wa re ya ka leteditse gore bana ba kgona go dira dio tse di tlile ga ba a ile bona hela na ke se ke amo le semo sa bona jalo ke mo ne le sekolo se tswa ne nna ile no ntho go tsena malapeng go nta ga bo ba a di two brothers
se ne ke se rata se sengwe gape sa ga Fiona ke gore ne ile ngwana e leng gore she was a perfectionist gore ke motho ona eletsa go dira dilo tse dintle go na le group go mo family group na khalemela thata ara ga mo le go dirisente mo le go dirisente ni leader ka we hela ka wena ka nantse ka teng na le those leadership qualities ka ke mo itseng nantse ka teng mo na konya ga gore le boletse je ja go yo na tumi mo malatsing a itileng go ntse ka surprises kana ka se ha ke batla go le bola lama ka kana gore it was about 3 weeks back when I'm there it was around 27:07 mapatela le sa ntse ke robetse na go e sa khona go araba khola ga me le itharone ke be ke molletse mara ke re no re ngwanaka antarenya ni go thola e ka no nthola ra ka mpakela ka magalo ka la go no nthola ni ku tela gore me sengwe sone se teng go re ga batla go sempolele ka ni ku tla diwe ka na he makati ni re ke sa ile later on the same day abantu mela message o le message on ka le balela ke go ba go le balela o mo ba le ke ra on tumela message wa tumo balaya wanted to say thank you so much for your support le rato la le ka gore ke sa tlhaloganyo gore why antume e re bua go tswa hong aba tantumela message o ntseng ya ranta ya I wouldn't have made it without you ke ka sa ba sa rela re le gautshwenya ya lebo re se lebo wa timela nna metsa ga iso gore ge mapagetso ga o gorogile o iponetse ka kwano di bona botego yes a ke tsoka tago ke bile a se go ba so ke mo mo go fifi ke mo itse le ngwana go lerato ya ka mma go admitse o lerato e ne le ngwana go na le botho a rata batho e le ngwana bonkonne ha o bile go le bontsi ke ene so tota ka buka se mo go ba ke le boge moruti le mo moruti
ka flavor ba tsebe fifi ka yona le phuthego ya St. John ka Brooklyn fifi ke kopa gore kgaitsela ke ke hela ka mantswe mo tsaya le fifi o no tswela hela Mama Leo ke kopa gore le wena o no tswela o ire yalo o nne le kgaitsedi ya kea ke a leboga re leboga malome Rowena Koloi isa gore Bonolo Modise Dumelang baholo. Yo e meng gape le ga lona ke Rowena Koloi, ke first born ga Mr. Jacobs, Fiona e le last born ke mogolo. Le ha na sa rate kgang ya teng ka gore batho ne ba dira gore a dumele gore ke ena mogolwane, mme na e rata thata le ene gore ke eno mogolwane, mme le ga go ntse yalo ke nno ke mogolwane. Fiona re godile rotlhe. We had a family culture mo lapeng e leng gore ne re ha dikolo di tswala e be ra go kopana kwa ga papa. Ne ta re ha dikolo di tswala papa ba tantsa mo phalape be re heta ka mahalape re tsa Fiona. Re tsene re rata mokgabo, ne re rata go kgaba tota, so ha ra go kopana we looked forward to unpacking each other's bags. Ke batla go bona gore o ta ka eng le ene o batla go bona gore ke ta ka eng. Re rata go amogana dilwana thata. Ka ba itekanya tsa me le nna ke itekanya tsa gagwe. Ha re setse ano re boela ko dikolong, a boela mahalape ke boela phalape te bene gore thamamphemo ha nngwe ke tebe ke gana kana le ene a gana. Mme nako nngwe ke thabana Fifi a apere go mo le gae ke ipotsa gore ya go le go senka go kante o na go tsere, mme le nna ke kgona go ira yalo ya ka go se se go buile. Fiona na le pelwana o na rata go ngale ke itse gore ne re thola rothe mo lapeng ga bo papa ba ile turong ntse ga rata thola re tshameka, mme kgantelo ta bona mongwe a tshamekela ko mongwe a tshamekela ko. Ka nako eo ke apere sengwe sa gagwe le ene o apere sa mutare ebile a pola moseswane. Ka nako mme le ene o apere wane na gore a pola moseswane ke re le wena o apere wane. Re godile hela yalo. La bohelo ka December ke ne ke sa itse gore re ipaakanyetsa letsatsi le la gompieno. O na nsendela molaetsa le ko phalape le ko papa a bantha a re goga ke belela e le gore go tairwa. O na rata ya ka ne ke bina rata bogare ba rata mokgabo goga ke bona ka re go tairwa sengwe mo lapeng. Mme dilwana tsa me kana ke gantsa rona mme dilwana tsa me di a mpheta, so ke kopa gore o ntele sengwe se sente se nka tang ke sa apara ka gore batho ba te ba le teng kwano, mme ka ira hela yalo. Se sengwe gape se nka se rurigatseng ke gore Fifi na rata ngwana ga wa thata le ga ntse a lwala ne re mmotsa gore ke go teleng. Ke gopola gona ke taga borone be ke mmotsa gore ke ra ke ta phalape ke mara ke ta phalape ke go teleng a bantha re tele ngwana sengwe se se monate, mme ka ira hela yalo. Ha rata Fifi na rata go tshega ke motho o na rata go smile. She had this cute dimples mo facing. Le ha ntse a lwala she would just smile through the pain. Le ntse bona gore motho o mo botlhokong she would just laugh through the pain. Hela ka mmaagwe na bolela ha Fifi went through so much. Le ko nteng ga bolwetse ba gagwe tota she faced so many challenges. Gongwe nna se se ntsieditseng ka gompieno gore Fifi a ba re tobetse ke gore I always believed she'll make it through. Le ha ke a go bolela gore Fifi o re tobetse, I genuinely had no reaction up until gompieno, because I think at the back of my mind I knew
gore o ta henya seemo se sa na le mo gona ka gore ne ke setse ke mmone a hentse diemo tse dingwe tsa na le mo go tsone, mme Modimo a ira thata ga gagwe a ira mona a go rulagantse, mme ka mo ha re nyatse letsogo la Modimo o tsere ena a batla go motsa re tla nna re ntse re ikgomotsa ka le go kola Modimo ka gore lone la godisa re tla tshepa mo go ene e be re ba re sala ka mahoko a reng go se go baswi gonne ba bone botulo gaufi le morena. Ke tla tshepa ene morena o ke bone nna ke itshwareletse ka ene a mo tshepa a dumela mo go ene le nna ke tla bo ke dumela gore we are indeed in a better place. Ke a leboga. Ke a leboga mme. Mare re place na letsagang ka kitso ra gaufi a tumela ka kwana dumelang botsadi hanong ha pele ga lona ke bitswa Kitso Lekoko ke tswa ke tlholega ko Tlokweng. Nna le Fiona botsala ba rona bo na le 10 years re sala re kopana ka 2014 on the month of May a santse a le ko sekolong ko St. Joseph's ke gone ko botsala ba rona bo simolotseng teng up to date. Just like any other friendship, we've had many ups and downs, but we've always found a way to forgive and to have respect for one another. And mela ha bontse jalo ra kgona gore gone mme re kgone go tshwarelana re kgone go tswela le botshelo the following day. Mo botsaleng ba rona re go dile ga nna le nako e le gore dile ra hapoga e le tsone dikgwetlho tsa botshelo ra kgaogana at some point a lebela kwa ka lebela kwa 2020 ra reunita again gape botshelo bo ntse bo re tsamaisa mo ditseleng tse re tsamaisa mo go tsone. From there botsala ba rona gape ba tshwaragana gape ya nna le tsope gape. 2022 botsala ba rona ba atimela gape mme mo sebakeng se ba timetswa ke gore Fiona ka 2022 a tlhagelwa ke bokoa bo ne re sa itse gore tota gone mme bo tlhaga bo tswa kae. Ke hanong ke le happy le ga lona ke le mongwe wa batho ba neng ba ka Fiona. It wasn't an easy journey for her. Ke ne ke mo pataganetse le family, the brother, the mom and other relatives as well. Tiro e neng ke e bereka ebile ke e berekang gone mo nakong ya gompieno jaana e ne ntetlelela gore ke nne le flexible hours of being on standby considering journeying I traveler as far as bolwetse ba go boneng bo le concerned. Months and months passed by bolwetse re sa itse gore gone mme sententle bothata bo bogolo bo tswa kae ka gore dingaka le tsone le di bolela ha Fiona itekanetse according to the test, but so far we ended up yaanong re sa lose hope. Ya re ngwaga wa 2023 gone mme ha re ntse re dira di routine checkups Fiona e heletse e le gore jaanong go nna le tshologelo ya gore o tla babalesega bolwetse bo tla kgona ke dingaka. Fiona ke motho o neng a le pelo tlhomoge a le lorato at the same time e ne le motho o neng a kgona go inela ka pele fa re o ne a na le botho ba go inela ka pele. But time and again, whenever that happened, I always made sure that I would look at what she was going through and I would have the confidence
ga wa tshwanela go lebelela dilo ka tsela ntseng yalo. The moment o nna le mowa wa go ineela ga gona sepe se se tsileng go tsamaya sentle. The best thing for us to do is to move forward by being positive. Se re lwantshang le sone mo nakong ya gompieno se tswe ke modimo mme se tla kgona ke modimo le dithapelo. Ya re nako ntse e tsamaya bolwetse ba ga fiona mme bone ba heletsa yaanong ba re ba mo seemong bo se re bileng mo go one. God's timing can never be measured, and as a result of that, ra heletsa jaanong e le gore ra heletsa yaanong ke gore re mo gone mo seemong se re leng mo go sone. A moya wa gagwe o re wale ka kagiso. Thank you, sir. Re ke tlhalositse ba gaetsho gore re thamalele ha re batlang go isa molaetsa teng ka gore e re siile. Ke re ke bitse Melanie Jorosa Wait. Okay, yo tsileng ke Bonolo Modise ke tsala. Hello. Ya le dumedisa ka leina le matla la Morena wa Jesu Kriste. Ke bitwa Bonolo Modise. Ke ne ha ke le tsala ya ga Fiona ba tshwana. Ke simolotse go itse Fifi re bala form 1. That was 2010. Re tsena ko Maran Junior Secondary School. Fifi ne le best friend ya me. And ever since ke simolla go itse Fifi e ne le motho yo lerato. Fifi e ne le motho yo bonolo. Fifi e ne le motho yo boikobo mo bathong. Ebile a le kutlo le kwa lapeng. During our friendship, Narana, no more happen na go bitse re sleep over. Ke ya go robala ko go Fifi. And mona pe ma go Fifi na fana le maina ara teile kana re bitsa ngwana. Fifi mona pe na bidwa pena. Whereas na ma go Fifi na bitsa boni. Ne ke amogelesegile mo go Fifi ka lerato la me le go godimo le lentle le leng gore even as I'm standing here ke leboga modimo ka lona. Ma go Fifi na ntse ka ngwana gagwe e ne re ga kena le Fifi o ka se ke wa akanye sepe gore kante ba le ke basikana kana basikana jang ne re ka re ditwin le nna go ntse re le go jina re mmogo. Naraka skere kgaogana. Fifi ha le teng go na go le ditshwaela. Fifi o ne rata go tshega. Ebile ke nngwe e leng gore e ne ya tisa botsala jwa meleng because le nna ke motho ke ratang go tshega. So ne re ga re na le batho kana re re di-classmates e ne le ditshwaela e le boitumelo. O ka se utlwe go te Fifi o tetsope sepe. No. Se se mo gape se e leng gore ke ka se bua ka botshelo jwa rona ke gore nna le tsala me re ne re le pelwana. Ba e leng gore la ga rothe re faceitse di-challenge instead of gore o mongwe a fodise o mongwe kana o mongwe a comfort o mongwe ra lela.
re lahela selelo se se botlhoko se e leng gore kgante la gore bona o ka ipotsa gore a bo mme ba le ke bone ba kgantele ba lele. Why? Because pelo tsa rona ne di tshela ka boitumelo. Fifi e ne le mme wa tumelo, ke nngwe ya dingwe tsa botsalo jwa rona tse e leng gore di ne di re tiisa. Re ne re tshela ka tumelo le go tshepa Modimo. Le ga ne go le thata jang, Fifi o ne a itshegitse ka Modimo. O ne a dumela mo Modimong yo a re tlisitseng gompieno. O ne a dumela gore Modimo ke ene seikokotlelo sa botshelo jwa gagwe. Ke thata ka botsalo jwa me le Fifi because e ne re le ga go le thata a mpa hatshe ke mma hatshe ke re Fifi botshelo jo re botsang bo botelele bo batla hela ntse re ikegile ka Modimo. Ga re sepe kwa ntleng ga Modimo tsa nae. Jaanong a re tshwaragane re eteletse Modimo pele ga matshelo a rona. Fifi le ga ne go le botlhoko mo mmeleng wa gagwe o ne a tshepa Modimo. Le ga gone go ne go na le mafoko a ne a tla bua bonolo ke lapile ke mo re ke re Fifi a re ne ntse re tswarela Modimo o na le wena, Modimo go tshegeditse. Ke tla wela gone ga ke ra mowa tsana mo ro go Kagiso. Ke a leboga. Thank you, Bonolo. Ha re tsamayang teng re tlabe re kopa moemedi wa ko tirong moagisane e beng o ratile ka borekwe then le tla re ha ra tumela ha moemedi wa kereke ba itse gore ba tshwanetse gore ba dire gore a taemela ya ne kere wa ko tirong la tumela. Le re ga re santse re nna ke ha a bala ka molaetsi ke gona o gorogileng ke gona o gorogang wa ko tirong ao tseye sentle. Ke kope mme o ratile ga borekwe a tumelo kwano e le moagisane gore a tla re neele wa gago ba gaetsho ga o na le molaetsa ga gongwe go botoka gore o ise go na le nakwana gore ba especially es wena o bala go batla o tisa sentse go na le nako ga ke tse gore moagisane o teng o ratile yo a goroga ana gore ke ena. Ke tsile Fifi mo sebakeng se se senselele thata ka ne le gona a fulogelang ko tlokeng gongwe re toga re digela ngwaga ke nna mmogo. Fifi lebaka le ke le mo itseleng ka lone e ne le mme yo lorato yo nnang a tshega na a tshegeditse tumelo thata ya ka dibuedisa tswa go bua. Mme yo ne re ka nako tsotlhe go na rata go nna ka mmagwe Alvin. Tamara mmagwe Alvin fa o bontse bo tsogile bolwetse mme go tla siama ke nna go tla siama tsala a re tswelele hela rapela o nne o tsena le ko ga tsenang teng o tla bona thuso ena a re mo malatsing yana ana sa tswa go heta ga bolwetse bo kelemile go na nte go disa jalo gore o tswa di-scanning jalo mo teng so dithulaganyo tse ne diriwa go ne go kgobotse mo teng so go ne go nna go le botlhoko o ne a sa je na rata madumbi mme o ne se ka kapa madumbi le sa mo swelele o tla mmona gore so maloba ga go sena nako
procedure ya me ba nthareng ya me gompieko ke ta kgona go ja ya ba ja yalo o na rata bana mme le re ngwana ke ga le go gagagwe ga batela le go bua na nna hela go a tshameka le bombo so ke la thegetse ditsala mme o na nka mogetse ka lorato le go godimo despite what ne re nna hela re tshega ya ka go buiwa a moya ga fifi o robala ka kagiso ya lora Marisani ba re nele molaetsa wa go tirong batho ba o bale dena Kagiso ya Modimo Phuthego. Ke simolotse go itse Fiona through a friend ka June who recommended her to me ke thoka mmereki. Ka re ne re bula madirelo a mangwe ko maung. Ka jalo ne ke thoka motho yo sala le branch ja Gaborone. E rile ka di 26 June ngwagonyo a simolola go theogela. Ne a theogela hela senta a bereka ka botswapelo go fitlha nako nngwe a mpolela gore wa tshwenyega a nna ikopa ya sepatela ha go simologile. E ne e le motho yo e leng gore bolwetse jo e ne bo setse bo mo lapisitse tota a setse a felelwa ke tshepo. Ka nako tsotlhe ne ke mo kopa go sa ithoboga a dumela fa Modimo a tla mo fodisa. E ne e re ke bona gore tsatsi leo tota ga reetse o bua ka fa lapileng ka teng ne ke mo kopa gore re simolole go rapela ka 12 rotlhe ra tswelela fela jalo nako dingwe ke ithala a rometse molaetsa a re o tlogela tiro. I refused ke mo raya ke re I know wa lwala mme ke dumela go tla fola a boela tirong. Re na ra dumela gore ka gore nako ya gore a e go dira lwaro e gorogile go raya gore o tsamaya fa fodile ba boela tirong. Nako nne ya goroga mpolela fa e le go sidilega lwaro le ne la dirwa mme a mpolela fa ba rile a tseye 2 weeks a ikoka a boela tirong. Ra nna re bua ke mo lekola go fitlhela ke thubela loso la gagwe. Fiona ne e le motho o tlhaga thata mo tirong a le botho. E ne e le motho yo nnang fela ka smile o ka se mmone a tenegile. Ne a bereka company ya me ka botswapelo o ithala di-customer di mo fa di-tip. Ke latlhegotse ke Teman, the little sister I had. Ne ke mmitsa nnake ka gore mo babereking ba me botlhe ke ene o neng a le monnye mo go nna. Ne e le motho o ratang ebile a tshepa Modimo. Ne e re a mpolela gore ene tota o lapile. Ke tabo ke mmotsa gore nnaka o thobogile Modimo ka bo a re lami ke tla rapela eng. Borra ba tshwana ga le a latlhegelwa le le nosi a Modimo a hape pelo tsa rona re tere kgone re go motsege. Fiona o thabane ntwa e molemo. Fiona o thabane ntwa e molemo nnaka o bolokile tumelo a mowa gago o robala ka kagiso. Ke go rata ka sefela sa ke na le Modisa. Thank you. ke molaetsa wa go tirong re tebe re tsamela ko moemeding wa kereke mme ke tle ke riane botsadi ke re ke bone bathong ba e le dibuitsa tlhokogelo re be re ya mo go ba batho ba bala melaetsa ke na le ene ha e leng ka tla go mo dipane Florence ba tshwana mo dipane Patience ba dirwang ke amogetse ba tshwana Karabo ba tshwana Khomotso Manyeule
bo ba le malala laotse ka go lebega melaetsa gongwe ka tswa le mentsi ke tsa gore le ya buka ya maabane ntse e kwalwa ba tla heta ka yone sebaka ke sa ba kereke ba tshwana modipane tsamaela ka kwanoto ba ka nyamela etsa itiare ga ba hetsa re be re tsana mo go yone Kgotsong Phethego ya Modimo yo emeng ha ke bidiwa Laone Mokopane go tswa ko St. John Apostolic Faith Mission of Southern Africa ko seketeng ya Block 3 under the guidance and leadership of Moruti Maseru Lemme Mama Seru. Ke eme ha go bua ka botshelo ba senata. Me Fiona o ke ngwana wa ga Mmena le Dibatshwana. Mmena le Dibatshwana e leng gore o tswa kgakala le sekete ya Block 3 go tsweng hela ko thamong ya yone. Mme Fifi ka ngwaga wa 2022 o simolotse a ntse a eta a ntse a tsamaya ntse le sepatšhe sa ga Ausinaledi mare ko phellong a bona a go tshwanela gore le ene a ineele mo kerekeng a be a kolobe mo kerekeng ya St. John Apostolic Faith Mission of Southern Africa. Mme Fifi ne le motho yo neng a dumela mo Modimo hela thata e ne le motho yo re neng re tsamaya mmogo gareng go leeto la rona re reetsa ditaelo le dikaelo tsa bagolo. Motho yo neng a tshela ka go kgothatsa setšhaba sa Modimo mme yo e ne le moefangedi yo neng a sa itsa pele go gasa lefoko la ga Jehova Modimo wa Israele. E ne re ka dinako tse neng gongwe bolwetse bo mo gateletse o ne a sa ipone tsapa e ne ka re phakela e be re kopana le di-status Fiona a baka bogolo ba ga Jehova a bua ka bogolo ba ga Jehova Modimo wa Israele. Re tsamaile leeto le mmogo a direla kereke a dutse altareng a sa tshikinyege le gareng go dikgwetlho tse a neng a na le tsone bolwetse bo bo neng bo ya bo mo pitapita gareng go leeto ne re ha tlhaetse ke itse gore ha service ya laboraro e tsena ne nna ene wa ntha go emella ha lefoko le sena go tswa o na emella ka sefela se neng se re ke na le modisa ke tla be ke tlhokang ke ya ipitsang Jehova ke Modimo o phelang. Ha gongwe o tabe a fila gore batho ha ba kgone go tlhaloganya molaetsa wa pinae. Ha go bonolonyana sentle ka gore ha ke a kopana le Fifi mo St. John ya ka ntate Mareko a setse a buile Fiona re goletse mmogo ko Spiritual Healing Church a le mo Mmakgabeng a ntse a dira ka botswapelo go fitlhela re tla re kopana le ko St. John re jerisana leeto lena mmogo. Ya ka le bona ke apere yana Ausi Fifi o ne apesitse seaparo sa bomme e le ka ha neng bagolo ba bona go tshwanetse ka teng ka ha neng a direla ntlo ya Modimo ka teng. Bora ba tshwanagala latlhegelwa le le nosi. There's a gap that is left ko seketeng ya ga mme le ntate Maseru ko Block 3. Ausinaledi Fifi o dirile o beditse sebaka o tsamaile a sa lebe ko morago go na le sefela se se neng se re kwa sefapanong se se reng kwa sefapanong ke a leta go fitlhelela ntwa e fela. So ntwa ya ga Ausi Fifi e kgotlhile
o editse sebaka o bolokile tumelo. Amen. Nalaetsa a dumela. Molaetsa o tswa go Johnny's online closet. O tsamaile re sa solofela last born of the company. Ne re solofetse gore o bone Paul, modimo a dira thata ya one. Till we meet again, baby girl. May your soul rest in peace, Fifi. Amen. You will be missed. All who knew you loved you. You will be missed by all who knew you and loved you. Yours was a life well spent. Your heart was a home to many, a friend indeed, a sister, a mother, and a brethren. Just like the Bible says, death to you is a gain. You fought a good fight. Through everything, you manifested a stronger faith. You were a life lesson to us. May you live long and your lessons be carried on to your next life. Bye, Fiona. Difela, Jeso Motswalle, yonkile. Ke tsamaisiwa ke morena ka dinako tsotlhe. Block 3 recruit. There will never be a day where you are not a part of us. We can only say goodbye with painful tears of sorrow, but we know you are at peace with our Father in heaven, waving down to us with cheeky grin in your beautiful face. We love you, Bena. The house will never be the same without your face. We will miss your laughter, unzore mama. To your brother, ore tsedi khulu tsa montlong, to bombo bombonase wa mama. We love you. Rest in peace. Yanale Modis. My dearest Fiona, I don't know exactly where to start. The news I received shocking straight through my heart. I can't believe it. It just can't be true. Unole motho na nga tshegetse ruri o le bonolo ke gore ba tsa ka sefela sa ntate ga ke sa sepole re bala ka kagiso khazi from Tsitsi. Fifi, you've left the void that no one can fill. Your departure has left us in a somber mood, and we can't all imagine living without you, without your laughter, your smile. We do really miss you and will always remember you. May your beloved soul find eternal rest. From Malume Ona, Katlo Hape, and Lubone. The journey of a lifetime starts with a single step, and I've seen you walk each and every step until your last days. I've seen your joy, laughter, sadness, and the pain you went through. You've always been a warrior and victor, and a conqueror and a champion. You fought a good fight, and now peace I give to you. To be at rest and out of pain of this world. The journey has come to an end, and there shall be no steps but the footprints you left. I will always love and cherish you, the whole. Fly with angels, Uncle Max.
As painful as it is, I'll find solace in the fact that you are resting, Michael. You've come a long way. I love you, your rich aunt. I will remember you and everything about you, although I will miss you greatly. I believe that someday we'll be together. So until that day, goodbye, my daughter. Modimo boikanyo, o gogile boraetso, rrago mogolo, Mr. Mareko. Robala ka kagiso ngwana wa gago gongwe re tla sala re go gopola ka mongeo wa gago le lorato la gago. To our beloved Fiona, your departure came unexpectedly. Our souls are broken. Losing a lovely soul like you is a great loss. But we encourage ourselves with the word which says, everything under the sun happens for a reason. Although we shall greatly miss that lovely smile of yours, we shall continue cherishing the moment we spent with you in this earth. Rest our angel, Robala ngwana wa gago Connie, from tsa Modimo and Troy. Le fa letsogo le temeka, o bona bophelo le phatsimo. Ausi Fiona, we have seen your struggles, your pain, your tears, your laughter, your love, warmth, smile. But in all of this, you have shown a very strong, young, powerful woman that we all adored too. We dedicate this hymn to you because everything that you went through, you always hoped for life. May your soul rest in peace. Robala Motlhabane, Dula Ora Tlhabanela, from Batlhabane Block 3 Circuit. With heavy hearts we miss you and long for the times we can't have anymore. You were a special part of our lives, and your memory will always be treasured. Rest calmly, Fiona, from Puna. The world changes from year to year, our lives from day to day, but the love and memory of you shall never pass away. Rest in peace. From T-Boy, Tsheho, and Liam. Death may have taken you away from us, but it could never take away your memories. You will always be in our hearts, in your own special place. Rest in glory, our angel. From Mr. and Mrs. Mareko. As you close your eyes in rest, may all your pain and troubles be lost forever. May you find paradise and a world of eternal life. Rest in glory. From Mohoti, BK and Waho. My dearest Fifi, for all the smiles, joys we shared, all the tears we shared together, and all the memories we created, thank you. Thank you for giving yourself so selflessly to us. I'm going to miss you, Nzalaka, deeply so. Your radiated smile and joyous laughter. May your soul rest in peace, my dearest Fifi. I loved you and will always do. Fly high, angel. Love from Florence Batwan. Modimo wa uikanyo, reikanya moho.
Hare tsamayang teng ha ke tlabe ke neela baruti tiro e boela ha go bone mme kana ga ba hetsa botsadi ke ka tabeng re ipaakanyetsa go toga re emelela mme anong ke le kope leruri kana re be re kope maitshwarelo bangwe ka gore kere ga gongwe re rona re tswa ko bokhurutshi go na le dingwe tse gongwe kano ko magalapedi re tshwanetse re di sala morago especially ko bomabiteng ka mo metseng e mengwe go ithala go na le tshisibalo e kalo-kalo hela yaka ko bokhurutshi ke kopang ba ga rona gore le re bontsheng tsela sentle re ska iphitlhela gongwe re ha re tswa ko bogote re emega ke be ke le kopele ruri tšhaba e gano gore re thusetse morahi e re ha go duaga re thusaneng ka jalo ke ne le tiro ha moruting gore ba tswelele ke tsa gore ba tshotseng programe ba bona gore ba tshwara kesi go ya ko koloing ke Thato Lekau re filwe a bipile Stanley ke sa lefa Katlego Khupe o bakeng Makeba Nametso ga ba siane Ntesang Masitara le Thabiso Jacobs bo ba le malalalaotse hela ka moruti a digela le lona ba le tsayang dithunya le ipaakanyetse go di tsaya di-flowers ka gore le gokolela sethunya kana le rola sethunya le bangwe ba itsela ra mo gongwe re toga re tshosa batho ke gakolle ba diphiri gore ba seka lebala di dirisiwa le meriti jalo le maina re nne malalalaotse ba ga rona ke a leboga Yeah.
la Jesu bagolo bosa bosele khotso ya mtimo maemo ga re dumelle modimo a se go hatse ke batla go phala le ngwalo le ngwaletsweng nna ke ntate gore ke tle ke kene morene modimo a se go hatse lengwalo la rona ra o lutla mo bukeng ya Mareka 14:32 le bua ka Gethsemane Jesu ga le go Gethsemane modimo a se go hatse Hallelujah. re tlo palo ya lentswe baya ngalong e bitswang Gethsemane jwale a re go ba rutwa ba hae dula mona ke tle ke be ke rapele anto aya le Petros le Jakoba le Johane nya qala ho tswa haholo lo tsieleha a re ho bona moya wa ka o tshwere ke maswabi a isa lefu sala mona le lefatimehile a ya pejana a wela fatshe a rapela hore ha o ka etswa hore yo e mo fete o ne a re aba ntate tsotlhe o ka di etsa tlosa senelo sena pele haka empa ho ska ha etswa se nna ke se ratang ho etswe se wena o se ratang a boa a fumana a robetse a re ho Petros Simone na o robetse o sitile go fadimeha hore hora e le nngwe fela fadimeha le rapele gore le skene melekong hobane moya wa ka o mafolofolo empa nama yona ya fokola modimo re se go hatse moya wa ka o mafolofolo mare empa nama ya ka ya fokola modimo re se go hatse ke Jesu ga o utlwa leso le mo atamela ke Fiona ga o utlwa leso le mo atamela Gethsemane ga setse a tumetse Fiona o na le mokhathala lengwalo le kentseng ke lebala la re Jesu a tsaya barutwana ba gago ba le bararo ga o utlwa lefu le mo atamela a ya go Gethsemane a wela fatshe a rapela a utlwa lefu mo moyeng a batla go change Jesu a re ntate ga re bua ka puo ya Segirika a re aba ha le go kgonagala senelo se nka bo se sutusa mo pele ga matlho mme modimo a bo se ka etsagala go ratega ka a go diragale go ratega gago modimo a re se go hatse ke mafoko a bua ke Fiona a lebile bompo a lebile Naledi lefu a le utlwa mo moyeng a re modimo a ke o tlose lefu la mo pele ga ka ke sentse ke batla go godisa ngwanake sentse ke batla go bereka ke mpe second chance mme le ga le Jehova a go etsagale mo go ratwang ke wena Jesu a khutlela ko barutaneng ba gagwe a tlhola ba robetse masika le ditsala le ba itseng Fiona ba ne ba robetse ba ne ba seyo ka letsatsi leo ba maketse ke gone ba mmonang gore Fiona o tsamaya ke gone ba simolang go dumela lefatshe lotlhe le eme ka dinao ga le itse gore go etsagetseng Jesu o re Petros rapelang ka matla Jesu a amogela lefu o sena ledi Jesu ga sena go amogela lefu a re moya o tlhaga nama e bokoa
moya o thaga nama e bokoa bomme le bontate moya ha nke o fokola moya ke wa Modimo ga to ska tshaba motho ya borisa nama a se thata mo moyeng nama ya rona ya borisiwa ke no mo ditsitsi ke le teng ke lebeletse nama ya Ausi Fiona e borisega go kgwaga ga bone go sena taolo le re ga nako ya go kgwa e fitlhile le go sena sepe se se ka emang gape le ga gago o na tlamega go amogela ke ne ke le teng ke go bone Ausi Naledi ga o sokola le ngwana wa gago ke ne ke le teng ga o fellwa ke ditšhelete gore moruti ditšhelete di kampo tsa fela ke ne ke le teng ga o resigna feletswe ke madi o isa Fiona gongwe le gongwe re thuso ka ka tswa kae ga sa tswe go wena Jehova ke ne ke le teng Ausi Naledi ga o feletswe ke matla gore ntate Maseru ka leba kae morena metsi a matla mme kwa tseletse le lapa laka ke thibela go rena ko ntshware ka letsogo re ntate Maseru ke kopa o mphe permission wa tla go amahatsi mare ke batla gore ke go tshepise o ntshepise gore o tla sala le bongwanake ka re kereke ya St. John ya Elim Block 3 ke family ya se kereke Fiona re tla thula le ka bore ntse re mo lebeletse Ausi Naledi o na se ko mahatsi mo le bontate batho ba le bantsi ba gopola gore Ausi Naledi na le ko mahatsi Ausi Naledi o na ntse a le teng mo Botswana Modimo a re se go hatsa Ausi Naledi o na ntse a le teng mo Botswana le go sena letsatsi le pele le tlola a sa bone gore bana ba go ba tja ba apara go le go sena letsatsi le pele le fetang a sa bone gore Fiona o bona bongaka bo mo tshwanetseng le ha di ya mo dine le teng o na ntse a le teng sengwe le sengwe le sa se diragala mo lesong lena Ausi Naledi o na ntse a le teng ke batla go raya ke re Ausi Naledi o mogaka mosadi wa basadi o di bone tsotlhe ole gate Jesu o le makgetho a le mararo a tsoga a rapela ka matla a khutlela go ba morara wa re tsoga le rapele gore le ska la wela meleko tsoga le rapele family ya rona ba tshwana ke se se ke itse o tle ka ofela o khaitse di na le di se se ke ba itse bo tle ka ofela ka le bakala le tsogo la gago Ausi Naledi ka le bakala le tsogo la gago Modimo a tsena mo lelapeng la borra ba tshwana a tsena a sebetsa ka le tsogo la gago bomme le bontate ke le teng wa itse Ausi Fiona nako ngwa ha ntse a divorce le monna wa gagwe ke ba bona ba tla ba le babedi le monna wa gagwe ba kopaletse tender nngwe go company nngwe ba le mmogo he ka re jo ke mohlolo wa mohlolo ha se ntho ya tsala le fase ka bona re yona ile le mosadi wa senatla mo di mo ntsohle una ya Fiona a lwana a re le fula ha le bogale ngaka ya le fula dibi ke tsile se tlhare khale ke tshwanya ga bo ke kwa bo entshwere a re le mo gantsietse mo go nna le ka mo tshitswa ke boletse bona bo nkathile mmele bo nkisa di hele bo ntshimolotsa bose ke Fiona ona bina se fela sena go motsaga se tshaba sa Modimo le boloka le sola la Modimo ka mo re ga tlamela re be re bina se fela re ra go leboga Modimo ha ona ya tshwana le wena pula yana ke kopa mo le sola ga Fiona pula ile ne le lotle go fela ba le batla mesebetsi le go fumana ba le batla manyalo le go fumana ba le sena kagiso mo yeng le go fumana kagiso tsotlhe di ka bateng mara ha mo ya ga go sena kagiso ke le fela la mafela o di mare se go hatsa ga se ba le bantsi ba bana ba bone ba bua ka go rata Modimo bana ba rona ba ko strateng
because ga re mamela ha lentswe la Modimo le bua. La o tsile le sengwe wa ba tlogela bana ko lapeng o tsamaya o le wane. Modimo re se go hatsa. Ke batla gore le tsebe gore ka romafu motho wa sokologa. Monna wa segang ka sokologile a le ko sefapanong. Ha ba tlhagisetse se mo sefapanong segang ka sa teng se ne se swere le rumo. Ene mosebetsi wa gago le go phunya le tlhakore la morena Jesu. Mare madi a ileng a tswa mo le tlhakore la Jesu. A wela mo leitlho la monna yone le leitlho la mogapa. Leitlho la bona. Modimo re se go hatsa. O ka tswa o tile ha ka maikaelelo a sa nnang sentle. Mare ke batla lefu lena le go fetole. Lefu la gage le a mphedisa. Lorato la go la ntshedisa. Ke ntse ke lebeletse morena go ikhutsa maotong a gago. Batho ba mahalape ke re Modimo o lapese ka matla. Modimo re ke tla go nesetsa pula ka nako ya gago. Le ntse e nako ma o isane mo mahalape. Ba re bosigo ka mabone re bone ena. Le mo boselong ba gago pula e tlana ka nako ya gago. O sena ledi go motsega dilo tsa mahlomola Modimo wa di bona. Selo sa o se ke sa wela mo fatshe sa kopana le lero. Se tla wela matsogong a Modimo. Modimo re se go hatse. Setšhaba sotlhe ragwe Fiona ke go lebeletse. Modimo go apese ka matla. Tsamaya lo tshwaragana le sekala ro tsamaile. Motho ga a se wa robala. Modimo re se go hatse. Fiona o santse a le teng, bombong tsa le teng. Elisha le Elisha ga tsala engwe e tsamaya. Ha Elisha bo batho ba bona Elisha dikgato tsa gagwe di tshwana tsa ga Elisha. Modimo re se go hatse. Ke koparele ke dinaro tse mo ga o di tsamaya. Modimo rara, Modimo morwa, Modimo mo ya go galalela. Re bolotsa mmele wa ga Fiona re montsha mo lelapeng re montshetsa ruri Jehova. Fiona o se ka ba tlhola o bona mo lelapeng le na Fiona re a go ntsha re tsamaya le wena le go isa le bitleng. Fiona re tsamaya le wena, tsamaya le rona Jehova re etelele pele. A mongwe le mongwe a thuse ka koloi ya gagwe, a mongwe le mongwe a ye go sebetsa ka matsogo a gagwe. Re thuse Modimo, re tshegetse lefu le la Jehova. Re bulele ditsela Modimo wa rona, re rapela Jehova ya matla otlhe. Le sa lule Modimo o tla dula ntse o le Jehova. Re a rapela matla ke a gago, lebitso ke la Ntate le la Mora le la Moya o galalela. Amen. Ke a leboga moruti. Batshware kesi kwa bokolong a dumelang. Ba gaetsho ga re tswaga ke kopile gore go nne jaana ka ngwa bontse re ba eng ga itse sentle go buang re kopile gore go nne go gole le koloi ya diphiri e tebile pegile di dirisiwa tse di yang go bereka go pele mme ebile le one re etelelang ke B507 BHC. Re ta kopa meme o re tlhokomelele koloi e le bene o ele mo tseleng gore e re bontshe go yang teng. E tebe salo morago ke a baruti ga ke ise ke neelo mme ke tsaya gore ke tse di tsa ithulaganyang. Then re be re nna le tabeng ya moshara ke yone tabeng ebile e pegile balwetse ka ena le ga e ba pegang teng. E salo morago ke a phuthego le ya bana morahe re tebe re sala ga morago ga bone. Mme ga re tsena ko mabiteng phuthego ke yone e tebeng e bolosa sereka botsadi. Batshwara kesi a dumelang ke tsaya gore ke gakolotse ba gaetso yo o ka lebalang didirisiwa tse ko re yang teng o tla ba sa re direla sentle. Ke tsaya gore le ka dumela ba gaetso bothato lekao re filwe a bipili o Stanley ka tego kupe o bakeng Nametso Ntesang Thabiso Jacobs. Koloi ya moshara lone ke kopa ya dumele botsadi
Sedila kampong statsila. Sedila kampong statsila. Thank you.